Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Budruma sinamin prilika taro jumla taro marepenya teshuna ek puchiba. Dali tano islami samoe murshenge. Dali tano janneti samoe murshenge. Ba subhanallah akala puchiba tepena bute penyen duyar kerge taro dini yerola mislinge kaitano islami kerdo samoe murshenge anisar e juvlenge bayek dive kavelek manushniko peikamberi ko Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manushniko ya vikinipe ummu umara radiallahu ta'ala anha manushniko ya sine ensarika bakapuchele peikambere Ya Rasulallah, mena diklum ništa aver, osim ca je umurša, ko sa nešto pomine nape. Doktari aver strana, o džuvla nigde pomimenane, ko doa momenti o Allahi azza wa jel kao objavini kuransko ajeti, ko te kavakeri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Subhanallah, akavaitano kuransko ajeti odgovori sa je penjenge kola mislinge kajtano islami o dženeti o sevapija amelija delija samo je muršenge. Odole se openja navalanite durion taro dini, naprotiv, valanite takmičinen pe pralenca koje poputer delija amelija ka kerel, hemodolea e Allahesoro zadovoljstvo te doresel. Hemokovača či pase su razlikujnelamen ko Allahi, tano o imani. A čačutno imani tano ko kalbi. Sarpuno Resul alaihi salam ki predaja el takva ha huna, a o takvaluko i tano akate. Molina Allahe, o Allahi te zoryar keri amare penjen ko dini, te lo kjarlengem, te pomojini olen, so pobuter delija, amelija te keren, emo Allahi pire rahmeteja olen ko dženneti te čivel.